Sanibona, phinde nginibingelele nje namhlanje ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngalesi sikhathi. Sibonge nje omkhulu kakhulu wesabekayo uJehova umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu wethu oyingcwele, ohleli ekhaya ezulwini, ohlezi esinakile, ohlezi esibhekile, ohlezi esibonelela konke, ethanda naye ukuthi konke lokho asibonelela kona nathi sikubone khona kuzoba usizo ezimpilweni zethu, ngoba ziningi bantu bakaNkulunkulu izinto ezenzeka ebumnyameni, ziningi bantu bakaNkulunkulu izinto ezenzeka emagumbini afihlakaleyo, ziningi izinto bantu bakaNkulunkulu ezenziswa emahhovisi thizeni, emakamereni, ezenziwe ey'godlweni, ezenziwa emathuneni, ezenziwa nanoma ikephi. But ekugcineni kosuku zonke lezo zinto ezenziwa kuzo zonke lezo zindawo, they get to have your name someday somehow, they get to have your number, they get to have your age, your residence. Zihlezi zizofaka wena somewhere somehow, ngoba if umalume wakho efuna ukuthwala ngawe, obviously izodinga ukuthi asho yonke i-information, all the details ngawe, ukuthi ingane kasisi lena ineminyaka ewu-20, ifunda esikoleni esukuthi, igama layo usibanibane, uwakwasibanibane, ngizowuthwala ngayo namhlanje, or namhlanje ngizofuna imali, and then bayikutshela bathi sidinga lo nalo, and then kubizwe igama lakho esinoma kanjani. So umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu ongcwele, into akathanda ukuthi sihlezi siyazi, siqonda ukuthi kuningi kunjalo okwenzeke ebumnyameni. Thina into ekumele siyenze ukuthi sihlale sisebukhoneni bakhe, ukuze ezosazisa zonke lezi zinto, ezosibonisa zonke lezi zinto, ezosisiza kuzo zonke lezi zinto, whether uzokwazisa akubonise through a dream, uzokwazisa akubonise through a person ozovela afike nje athi uzokhuleka, kanti khona into azoyinqanda, khona into azoyivimba, or azokwazisa uthi uyihlalele nje uvela ube nomuzwa, uzwe igazi lakho likushiya, ube uNkulunkulu afike kuwe same time ethi guqa ukhuleke. But if uzokuziba konke lokho, kushendezele konke lokho, wena ozoba senkingeni ekugcineni kosuku. Kodwa akuvimbi ukuthi kulesa sigodlo lesi akubizwa igama lakho, akuvimbi ukuthi kuleli thuna lokubizwa wena, akuvimbi ukuthi lapha ebusuku kulawa amakhandlela lawa namanalithi kubizwe wena, kwathi usibanibani akabe ukuthi nokuthi lapha ebusuku loya muntu esifazane ubhizi ukhafula phiphitha phephethe abize igama lakho, so that wena uzoba isicashalala sakhe, ulalele yena, ushonele nale la ethanda khona, lapho wena ungathandi khona, la kulahleka khona uwili yakho. Because njengamanje siphila esikhathini whereby into eyinjongo kakhulu ebumnyameni, into eyinjongo kwisitha, injongo kumadimoni, it is to trap souls, ukuthi bathumbe kakhulu imiphefumulo yabantu. That is why izwi kaNkulunkulu noma lidluliselwa, lihambiswa kubantu, abantu abasakwazi ukuliqonda, abantu abasakwazi ukulizwa, abantu abasakwazi ukulithobela, because there are souls out there being trapped somewhere somehow, and their spiritual beings are so dead, befele ezinyameni, abasazinaki izinto eziningi, abasaziboni, abasazenzi, bayabuswa, kodwa bebuswa ama-forces a-demonic ahlukahlukene akhona agcwele lapha emhlabeni, and aqhubekayo abusayo each and every day. Ngoba as I was saying ukuthi isitha into esiyilwelayo ikakhulukazi ukuthi ama-souls amaningi aphelele lapha kwalasha njenganaso isitha. So bantu baNkulunkulu, into ekumele siyazi, siqonde kakhulu ukuthi singabantu siphila lapha emhlabeni, siphilela ukuthi sihlale sisebukhoneni bukaNkulunkulu, siphilela ukuthi sihlezi senza intando kaNkulunkulu, siphilela ukuthi ngaso sonke isikhathi sizisondeze nomdali wezulu nomhlaba, sizisondeze kumveli nqangi ozosisiza kuzona zonke lezi zinto ezenzakala lapha emhlabeni, ozosisiza ukona konke ububi nokonakala kwenkohliso esikhohliswa ngayo, sikhohliswe ezikoleni, sikhohliswe emsebenzini, sikhohliswe ngezinto esizidlayo, esiziphuzayo, esizigqokayo, sikhohliswe ngazo zonke izinto. But uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngoba uyayibona lapho isuka khona leyo shipment, ayibona ukuthi okukhulekele ubani nobani, kukhulekele idimoni lokuthi nokuthi, kwenzeka ukuthi nokuthi, and then the more ekuqhuba kuzothi mase kuzofinyelela ngakuwena, azame indlela ukuthi akunqande wena ukuthi ungalinge wakuthenga lokho, ungalinge wakuthanda lokho, ungalinge wakuthinta lokho, so that kuzohlengeka wena, khona kuzosizakala wena. But thina abantu sihlezi silahleka ngenxa yokuthi asifuni ukulalela uJehova umdali wezulu nomhlaba, asifuni ukuthobela uNkulunkulu ongcwele, asifuni ukwenza intando yakhe, asifuni ukumthobela, simulalele, ngoba konke asiyala ngakho kusekuzosiza thina. At the end of the day akukho kunye. Obani abala emhlabeni yithina, obani abasenkingeni yithina, obani abamelwe isitha esibhonga njengebhubesi sifuna esingamgwini yithina. Ithina esisenkingeni, ithina esebebini, ithina esibhekene nayo yonke lengwadla.
ithina sibhekene nakho bonke lobubi obenzakalayo njengamanje. So bantu baNkulunkulu, imiphefumulo isengcupheni ngendlela eyisimanga. Imiphefumulo ingantshontshwa isinanome kanjani. Umphefumulo wakho, you need to be careful ngako konke. Kumele uhlezi uqaphela ngoba kuningi okwenzakalayo, kuningi okwenzeka ebumnyameni. So isikhathi esiningi uJehova ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini uyake akwenze ukuletha amazwi akhe, you know, when it comes to isiphrofetho sakhe esho njalo nje encwadini kaJobe 33. Actually ngithanda ukuthi sifunde because abantu abaningi baye banga-understand ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani nomuntu, uNkulunkulu ufika kanjani nawe, ufikisa kanjani umyalezo wakhe, kwenzeka kanjani. They get to be confused ngazo zonke izindlela. So uJobe 33 verse 14 no 15 othi, ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye, yebo kabili, umuntu engakunaki. And the Lord uhlezi ekhuluma ayiphindaphinde into eyodwa. Thina abantu singanaki, mhlawumbe unake ukuthi uyawashwa noma uyadla or whatsoever. Alibele iphinda into because ufuna ukuthi uyizwisise, uyi-understand, ebese umyalezo uyafinyelela kuwena. 15 athi, ephushweni nasembonweni wasebusuku, lapho abantu behlelwe ngubuthongo obunzima bozela emacansini. Ngale kathi ulele, that is when the Lord comes. Wehlelwa ubuthongo ngithi ulele uzumekile. So the Lord comes ebuthongweni bakho, afike ephushweni lakho, akhulume wonke amazwi. Bese sekhulumile, it's either lokho okumyaleza kushilo ngaso sikhathi uzophaphama usho the very same words, or uzophaphama ukukhumbula ukuthi hayibo khona into akade ngiyilalele njengamanje, or uzothi uvuka noma ubese phushweni thizeni and then uNkulunkulu akubonise ukudlala imovie mhlawumbe nawe ube phakathi kuleyo movie, and then when you come out of the movie and then uNkulunkulu bese yasho ukuthi kahle the reason why bekade ulapha bekwenze ukuthi nokuthi, the reason why kade kubonisa lokhu ingenxa ya 1 no 2 no 3. So uNkulunkulu iyona ndlela akhuluma ngayo ukucacisa imiyalezo yakhe, because esekhaya ezulwini engumoya, thina if we grow spiritually, si connecta nezulu, simlalela, simthobela, that is when umoya wakhe uxhumana nathi ebuthongweni, enjulini zobusuku, lapho ulele khona, lapho ugqilazeke khona, lapho ukhathele khona, lapho uwehlelwe ngubuthongo obunzima, njengoba echaza indaba lapha uJobe. So singabantu kuzomela si-understand kakhulu ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngazo zonke izindlela, ukhuluma every day futhi, because there's always a lot to do, there's always a lot to say, there's always a lot for us to know singabantu. Kuhlezi kukuningi, and for especially when it comes to abantu abamlalelayo bemthobela futhi benza isiqinisekiso sokuthi bayodlulisa amazwi akhe ngendlela asho ngayo, ngeqiniso lakhe, bengashendezeli, bengalele beshona le nale, mhlasimbe bese abantu noma begodla kunye cha bathi bakusho njengoba kunjalo. So uNkulunkulu into akayenzayo uyake labo bantu laba abathembe ngokuthi information alibele itshala kubona, alibele inethisa lemvulo yolwazi, ngoba uyabona ukuthi okay bayawenza umsebenzi, bayadlulisela nangampela. It's like emsebenzini, if uletha umsebenzi kwisisebenzi thizeni ubona ukuthi okay siyawukhiqiza ngempela umsebenzi, senza sure ukuthi umsebenzi uyachuma, noma senza sure ukuthi mengabe ngimnikeze ngithi akabhale report uyibhala manje ayibuyise, mengabe ngimnikeze ngithi akatype utype manje akubuyise, mengabe ngithi akakhulume ukwenza konke manje. So lowo muntu loyo is so trustworthy, uthembekile ngalendlela ukuthi uthenjwa ngezinto kakhulu kulibele kwandiswa. That is how a person gets i-promotion emsebenzini, ngokuthi uthenikezwe umsebenzi, a certain task, qala nikezwe nje omncane, a very small task ukuthi awenze, wawenza kahle, aphinda nikezwe sinye anikeze omunye umsebenzi, anikeze linye ithuba lokuthi enze omunye futhi, meqhubeka wenza kanjalo aphinda andiselwe kubonakala ukuthi okay engakumela kangakanani okungaka, aphinda kumele kangakanani okungaka, aphinda kumele kangakanani okungaka. The more ekumela okuningi kakhulu each and every time enikezwe umsebenzi ukuthi awenze, the more ethenjwa ngumsebenzi omningi kakhulu kunaqala. And then there is the more enza kahle, there is the more uNkulunkulu or umphathi or whosoever alibele emthembile loyo osebenzayo ngaleyo ndlela. So that is what happens bantu baNkulunkulu when uNkulunkulu eletha imiyalezo yakhe. And manje ke it's not even about ukuthi umuntu udlulisa kangakanani umyalezo, because manje sisesikhathini lapho khona uNkulunkulu ethukulula umoya wakhe kuprofetha inqwaba yabantu, kuphupha amaphupho many people.
whether you believe them, whether awakholwa, whether uyabhala phansi, whether awabhali phansi, whether wenzani ngawo, uNkulunkulu usewuthululile umoya wakhe. Why? Because ufuna ukuthi kukhanyele wonke umuntu. Whether uwanakile amaphupho noma uwanakile, kuphupha wonke umuntu njengamanje. Laba uNkulunkulu umoya wakhe uthululele kubona, because amaqiniso asekhaya ezulwini uNkulunkulu ufuna abawazi, ufuna abawabone amaqiniso ngempilo yakho ukuthi ukwenzakalani. Mhlawumbe khona umuntu ofuna ukukuthakatha, khona umuntu ofuna ukwenza ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ukuthi uliphuphe lelo phupho, but wena ozovuka ekseni ulikhohlwe, noma wena ozovuka ekseni ungalibhali phansi, noma wena ozovuka ungabi nandaba nalo, kuba kuwena futhi. But uNkulunkulu usuke kubonisile, uNkulunkulu usuke ezamile ukukusiza, uNkulunkulu usuke ezamile ukukuhlenga, ebese indaba ilala kuwena ukuthi what are you doing ngalokho uNkulunkulu asuke sekunikeze kona. And it's more of ithuba nokuba fortunate ukuthi utshelwe into ingakenzeki, ubone izinto zingakafiki, uyibone into isakude le. uNkulunkulu usithandela lokho ke. uNkulunkulu usithanda ngendlela esimanga, because yena ezekwazi ukubona kusale kude, uyakathanda ukuthi nathi sikwazi ukuthi sibone the very very same thing, sibonisa kude nathi. Sikubonisa le, sikwazi ukuthi siprepare, sikwazi ukuthi silungiselela, sikwazi ukuthi senze okuzoba usizo kithi, sizihlenge. Whether uvuka ekseni and cross that dream, uvuka ekseni uyakhuleka, uvuka ekseni wenza something, or uzungena even kwi-fasting if kumele kube kanjalo, uvuka ekseni wenza anything and everything ongayenza uzukwazi ukuthi uzisize wena, because usubonile ukuthi kwenzakaleni ebusuku, usuzibonile wena udla whatever kade uyidla, because ama-dreams okudla isikhathi esiningi they are ubuthakathi, sign of ukuthi kunobuthakathi njengamanje obuthatha indawo. Because ngale nkathi udla, ingale nkathi uba ne-agreement naleyo moya thizeni ukuthi lento akunikeza yona uyayithatha, uyayamukela. And then the more uyamukela, that is the more you open umnyango, uvule umnyango ukuthi azongena and then azosebenza noma azohlala nawe. Because if uzoba, let's say uzoboleka a certain person, mhlawumbe umakhelwane wakho umboleke into thizeni, mhlawumbe uzomboleka ini, let's say umboleka icomputer yakho or umboleka ilaptop yakho. Obviously lo makhelwane nje obukwazi ukuthi uthathe into engeyakho uyinikeze yena, you will have access yokuthi nanoma inini mawuthanda ukuya lapha uhambe uye khona, because kune laptop yakho la. Ngisho ngakubuza ukuthi uzokwenzani la, laptop, hayibo wena wamukelekile la laptop, you know, usena something azokwazi ukuthi akubambe ngayo, usuna something ekwazi ukuthi ibe ukhiye ukuthi ungene la, because there is something ebelonga kuwena la. So that is what happens in dreams, when imimoya gives you a gift, gives you ukudla, gives you money, gives you a key, whatever, and then you take it and accept it. Ilakho nakhona lo moya usukwazi ukuthi uzohlala kanye nawe, because you have taken okubelonga kuwona, kubelonga kuyena lo mthakathi loyo. Because isikhathi esiningi thola ukuthi uzofika kufike ngumuntu omaziyo, kufike ngumuntu omjwayele, kufike ngumuntu omthandayo, kufike ngumuntu omthembile, because these people they cannot come beziportray njengoba benjalo. Uqhamuka umthakathi nje ezofike enjalo, no, uzobona phela ukuthi hayibo umthakathi lo ufunani lana. But bazoziguqula azenze umngane wakho. Mefika kuwena, obviously umngane wakho uyamthemba kithi, uzoyithatha whatever into akunikeza yona. Afike kuwena njengesoka lakho, isoka lakho uyalithemba nje, uyalithatha lento akunikeza yona. Afike kuwena ezuma wakho, obviously uma wakho umthemba ngenhliziyo yakho yonke, uzoyithatha lento akunikeza yona. Kanti cha, akusenjalo, sekumoya obumnyama ukusebenzisa, noma uzama ukuthola intuba ufuna ungena kuwena, uthola indlela yokuthi ungene kuwena. Because lezi zinto ezi-spiritual bantu baNkulunkulu, they are so broad ngale ndlela ukuthi if we do not grow to an extent lapho understand khona ukuthi na indlela abasebenza ngayo, na indlela abangena ngayo, na indlela abazama ngayo, ila sohlezi silimala khona, sihlezi sishawa khona. Kufana with when it comes to these spiritual husbands and spiritual wives, angeke kuze ufike lela demoni noma lesa silwane sifike njengoba sinjalo, but sizofika siziguqule leya crush leyana, sizofika siziguqule lela soka lakho leliyana, sizofika siziguqule umyeni wakho, and then uthulale nayo lento ebusuku ulale nayo, and then uvuke usumanzi kanti ububhizulele nesilwane esibi futhi esisabekayo. We've seen these things in movies. There is a certain movie where I saw isilwane thizeni sishwakathela owesifazane siphezu kwakhe ebusuku, and then she had a weird dream. Uphupa iphupho elibi azavuka phaphambe, kanti this animal was actually here. Sifuna, you will not know ukuthi sisuke sifuna ukwenzani, sifuna ukudlwengula, sifuna ukwenzani, anything and everything. These things ezizifunayo zihlezi zizofuna ukuthi zidle zisuthe ngathi, because yonke into ingathi bantu bakaNkulunkulu. You know, you have a clean soul, you have a clean body, you have clean blood, you have clean, yonke into yakho iclean, imsulwa, then iyathandeka phela.
iyancomeka phela, iyalangazeleleka phela. Ufana nosisi omuhle ohamba emgaqweni. Uyancomeka phela kubantu besilisa, bayathanda ukuthi bambone, bayathanda ukuthi bajole naye, bayathanda ukuthi balale naye. Same as with the spirit. As we do not grow spiritually, bantu baNkulunkulu, ama spirits ayakuthanda, ayakubona. They see you, they see your life, they see everything about you. That is why if uthola ukuthi lesi spirit lesi sesihlale kakhulu nawe, salala nawe, sazishadisa nawe, you end up one day ungasakwazi ukuthi ube ne-relationship e-physical. Bonke abantu olala nabo it's either bayagula, babe nenkinga, or they even go to an extent ukuthi baze bashone. Why? Because le spirit sesishadile nawe, asisafuni, sesinomona, so siyazibulalela bonke labantu, sizibulalela, sibaqothe imbokodo nesisekelo size siqede ngabo. So bantu baNkulunkulu, we need to know all these things, size understand. Sazi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba uzama ukusiza thina, esihlenge, esikhulule kukona konke lokho. Because kuhlalele kusilimaza, kuhlalele kusibulala, kuhlalele kusisusa ebukhoneni bakhe, kuhlalele kulwisane nathi. As I was saying here, ukuthi uNkulunkulu ufika ngomyalezo, ngesibonakaliso, ephushweni, azikhulumele, akubonise, uhamba ushona le nale, ezama ukuveza inkazimulo yakhe, ezama ukuziveza, ezama ukusiza thina ngaphezulu kwakho konke. So ngale nkathi efikisa umyalezo, into esuke ilindelekile into ekuyenzeka ukuthi kumele wenze ucwaningo olunzulu, because not everything is going to be portrayed ngaleyo ndlela kube yiyona exactly, but in most cases kusuke kuzoba ne-message deep behind, and you need to understand ukuthi all the things, all the signs uNkulunkulu asebenzisile in that particular dream or in that particular vision, kusuke kuyizinto ozokwazi ukuthi ubone ngazo noma understanding ngazo, khona uzobona ukuthi kwenzakalani. Because everything ino-powers, everything has got a certain sign. Lokhu representa lokhu, lokhu representa lokhu, lokhu representa lokhu. Like clothes, they represent impilo. So when uzothatha ukuthi ayi ngiphuphe ngithenga ingubo nanani, they represent a certain life. Ukuthi uma uthenga ingubo, your life is changing somewhere, somehow, either for the better or for the worst. That is why if you going to uzophupha mhlawumbe ugqoke izimpahla ezidabukile, that represent usizi. Why? Because awunalo ithuba negunya lokuthi uthenge izimpahla ezintsha ezi-right, but libele uphindaphindana nempahla edabukile, usizi lolo, inhlupheko kuningi, but everything isuke ino-power ne-sign yalo. Phinde futhi kumele uhlolisise kahle konke, ebese ekugcineni into obalekile wadlulisa ke amazwi kaNkulunkulu. Because okusemqoka ukuthi imiyalezo yakhe umdali wezulu nomhlaba singayithathi ngendlela esibona ngayo nangendlela esifile ngayo, cha, kodwa siyithathe ngendlela asiyaleza ngayo nangendlela asitshela ngayo ukuthi lokhu kukuthi, lokhu kukuthi, kukanje nakanje nakanje. So siyakudinga ukucaciseleka kakhulu okuvela kumoya weqiniso, umoya kaNkulunkulu ohlalele ukwenza lokho nokufeza umsebenzi onjalo, and uhleze khona umoya weqiniso. Yazi bantu kaNkulunkulu emhlabeni, into engiye ngiyibona ukuthi nanoma kukhona abantu abangenandaba nomsebenzi wabo abawudembeselayo, but there's always gonna be that extra hand esizohlezi sikhona, si-ready, silungile ukuthi mina ngizowenza, yazi, mina ngizokufezekisa lokhu, mina ngizoqaphela lokhu, mina ngizohamba lana, mina ngizokwenza lokhu. Fana noma unoyingane, ungumzali, let's say uneyingane eziwu-7, noma zingahlupha lo zonke lezi eziwu-5, khona le yodwa ezothi mina ngizomlalela uma, noma zingahlupha eziwu-6, khona iyodwa ezothi mina uma ngizomlalela, mina ubaba ngizohamba ngemiyalelo yakhe, mina ngizokwenza ukuthi. Zihluphe ezinye kuthiwa zingakwenzi ukuthi zikwenze ngenkani, zeqe uma ukuthi zeqe kuthiwa zingakwenzi lokhu, zihambe ngenkani, zihambe ngey'nkanuko zabo, zihambe whatever indlela ezithanda ukuthi zenze ngayo. Ebese kuba khona noyedwa, it's either uzolibele bakhuza laba, or uzohlala la ebekwe khona, ayenze yena intando, ayenze yena into elindeleke kuyena, ebese yaqondiswa asinde ezintweni eziningi. Because ngaso sonke isikhathi bantu bakaNkulunkulu, I will always mention this, ukuthi umdali wezulu nomhlaba asiyala ngakho, usiyalela ukuthi kusize thina, asisiza ngakho, usisizela ukuthi kusizakale thina. Because yithi abantwana, yithi abangezwa, yithi abasakhula, yithi abadinga usizo, yithi abadinga ukukhanya, and ukukhanya kuvela ngoJesu Kristu kuphela.
So simdinga each and every day. Umoya kaNkulunkulu sidinga each and every day. Usiqondise, usisindise, usisize, usibonise, usiqaphelise ebese sihamba ngeziyalezo zakhe. So ngomhla ka-3 May 2024, around nje before 12, it was 23:50 when I wrote leli phupho phansi. So ngalolo suku ngiphupha umoya kaNkulunkulu ungibonisa izinto eziningi ezahlukahlukene. Ngoba yazi iphutha elikhulu bantu baNkulunkulu esiyaye silenze thina singabantu ukucabanga ukuthi uNkulunkulu akakhulumanga okanye akayishongo into ethize ekubeni umdali wezulu nomhlaba eshilo exactly leyo nto leyo. So thina sinohlezi sifuna ukuthi izinto zifike kuthina ngendlela esifuna ngayo, ngendlela esicabanga ngayo, ngendlela esilindele ngayo. Kanti akwenzeki kanjalo. Because you can't expect ukuthi ufune njalo ukuthi mengabe uyocela kamakhelwane uzohlezi uthola lo yatamatisi nangasaso uhlezi uthola because izolo uthole wanikezwe ingane yakho nangakusasa uzonikezwa ingane yakho. Mhlawumbe ngelinye ilanga uzothi uyafika ufica ubaba khona athi ubaba khona ayi asinawo tamatisi kodwa kade ubona kade thuba ingane afike nawo. So singabantu izinto we need to not expect them ngendlela esifuna ngayo thina, ngendlela esifuna ukuyibona ngayo. Because that is what the problem with many people. That is why bengazikholelwa iziprofeto eziningi. Why? Because bafuna ukuthi into mengabe uyishilo bayibone kusasa yenzeka. Bafuna iprofeto zikaNkulunkulu ngendlela ezishiwo ngayo yenzeke manje ngendlela abafuna ngayo, yenzeke manje ngendlela abalindele ngayo, yenzeke manje. It doesn't happen like that. Wake wathi nje dadewethu Sister Celestial from the Master's Voice Prophecy blog wake wathi how come abantu behlezi belindele ukuthi iziprofeto zifezeke ngendlela abathanda ngayo ekubeni kade oJeremiya baprofetha kodwa iziprofeto zabo ikhane zibonakala manje, ezinye zazo futhi azikakafezeki. Baprofetha nini? Basho nini? Kudala. But namanje kukhona ongakenzeki. So how come people always expect ukuthi everything ezoba isprofetho, everything ezoba isibonakaliso mele ize ngendlela yakho? That is why many people baze bastrugglishe ukuthi bahlale enkolweni, bahlale uNkulunkulu because bafuna ukubona izithelo, bafuna ukubona izinto ngendlela yabo ngesikhathi sabo. Bafuna ukuthi umsebenzi mangufune manje, ngifuna ukuthi ngithole loyana engiyofesela kusasa. So njengoba ngizokhuleka manje, ngifuna ukuthi mangivuka kusasa ngiya lapha kuleya ndawo kuba kuthiwa kune position ngifuna ukuthathwa lapha. Forgetting ukuthi it may happen ukuthi akusiwona umsebenzi uNkulunkulu akwabele wona lo, futhi ufuna ukukusindisa akuhlenge because uyazi ukuthi kunenhlupheko ekhona lapha ngaphakathi. Inhlupheko yani ukuthi uhlushe mhlawumbe uzohlusha izisebenzi, mhlawumbe uzohlusha imali yakhona izongakwenela izidingo zakho, mhlawumbe uzohlusha izinto eziningi. So uNkulunkulu azama ukuthi akusindise akuhlenge kuzona zonke lezo zinto. Wena ufuna ukubona ngendlela yakho and then you're gonna be like no, shuthi uNkulunkulu akasebenzi, uNkulunkulu akanasidingo, uNkulunkulu akaphenduli, uNkulunkulu udlala ngathi nandane. And then bese usuke ebukhoneni maNkulunkulu, usuke entandweni yakhe, usuke lapho umdali wezulu nomhlaba ekubeke khona ezama ukuthi asize wena, azama ukuthi ahlenge wena. So bantu bakaNkulunkulu, we need to remember ngaso sonke isikhathi ukuthi the Lord won't come to us ngendlela thina esicabanga ngayo, esifuna ngayo, esifisa ngayo, but uzofika ngendlela yakhe. Mina ngiyayithanda ukuthi ngibeke isibonelo njengomzali nengane. Ngathi sonke isikhathi ingane angimele ilindele ukuthi umzali uzohleze ngithuma ushukela, angithuma ushukela. Ngelinye ilanga uzomthuma usawoti, ngelinye ilanga uzoyibiza ingane futhi uzoyibiza ngisho kuthiwa iyadla, uzoyibiza ngisho kuthiwa iyahamba, uzoyibiza kuthiwa iyageza, kuthiwa iyadlala, yenza ini, uyibize because ufuna ukuyithuma. So nathi singabantu lapha emhlabeni uNkulunkulu uzokubiza ngisho wabe emgaqweni akhulumisane nawe if kuyiyona ndlela leyo uzokwazi ukuthi umuzwe ngayo. Uzokulandulela ebusuku. Uthongo iyona into emnandi kakhulu enjoyekayo thina kuthina singabantu. So ufika ngaleso sikhathi afike ngankathi unokuthula because uyazi ukuthi isona isikhathi uzokwazi ukuthi umlalele ngaso, isona isikhathi uzokwazi ukuthi umuzwe ngaso. Bese senze njani thina athi sesiyalezile wasinikeza konke okungolwazi ekumele sikwazi, siqonde, siqaphele, sigcine singenzanga kahle, sigcine singaqaphelanga, sigcine singakuzwanga, sigcine futhi imiyalezo yakhe idlule kanjalo. And then thina sijitshela ukuthi hayi shuthi uNkulunkulu akakhulumi, sizitshela ukuthi uNkulunkulu akashongo lutho. Kanti he did say something. Wena nje kuphela uvuka ekseni wavuka usuyisigubhagubha wangafuna ukuthi uqaphele, ukhumbule or ubhale phansi whatever that you saw at night. Because the message will always be there. The message will always be portrayed. The message uNkulunkulu uyilethile wena uyizwile yini, uyibhalile phansi.
if ukumele uzowenzani futhi ngayo? Are you going to pass it? So konke kulele kuthina abantu baNkulunkulu, konke kulele ezandleni zethu. Into ekumele siqaphele nje ngempela kakhulu ukuthi sazi ukuthi uJehova uyakhuluma akathuli. Nithini iculo noma ethule kodwa impendulo ikhona. Akathule bantu baNkulunkulu. I want to promise you that. Akathule nangelilodwa ilanga. Ithina kuphela sicabanga ukuthi uthule. So as I was saying ukuthi ngaleli phupho ngiphuma uNkulunkulu ungibonisa izinto eziningi ezahlukehlukene. And emengibonisa zonke lezi zinto bilibele iphupho ngazuthi lihamba step by step kufike kwenze ukuthi kuphinde kwenze okunye kuphinde kwenze okunye, you know, things like that. So singabantu singasho ukuthi uNkulunkulu akayishongo into ekumele siyenze ukuthi because uNkulunkulu yazi into engiyithanda kakhulu ngaye, into mekayishilo uyaphinda yisho futhi aphinda agcizelele futhi because usuyebonile ukuthi hayi mhlasimba azizwanga. Njengomzali uyakwazi ukuthi ingane meyalile athi hayibo gezi izitsha, abone ukuthi mhlasimba hayibo nazi zingagezwa lezi zitsha, aphinda asho hayibo ngithe gezi izitsha. That is exactly how the Lord operates. Ngoba usuke ezama ukuthi asiqaphelise ngaso sonke isikhathi. And kunama message ke akafika ethola ukuthi izofika namhlanje, uphupha into namhlanje nangakusasa uphupha the same thing, nangakusasa the same thing. There is something that has to do with emergency. So kune emergency ngempela ngaleso sikhathi. So kumele uqaphele kusuke kuna something esuke izokwenzeka noma kusuke kuna something esuke iseduzane kakhulu. You need to do something about that. So isikhathi esiningi ubaba uNkulunkulu sithi sifuna aphinde futhi into, iphinde futhi into. Avele enze njani uNkulunkulu? Athi ngoba sengakuyaleza, seke ngakutshela vele abuyise imemory yakho noma abuyise imemory yethu kuloko asuke eseke wakuletha kithi. I just listened to some testimony from another brother. Esho ecacisa ethi yazi kade ngikhuleka ngifuna ukubuza uNkulunkulu ukuthi kwenzakalani. Ebuza ngezinto eziningi and uNkulunkulu wavele wayithatha imemory yakhe wayibuyisela straight to 14 years ago. Wakhumbula iphupha aliphupha and he remembered ukuthi uNkulunkulu sekubayisho lento and he knew ukuthi kumele enzeni and waphenduleka ngaleyo ndlela. So izinto eziningi soyitshela ukuthi thina siyazibuza nanani kanti cha, uzibuza ngento kade waphenduleka ngayo. Uzibuza ngento kade khona impendulo yayo. Unayo uhleli nayo kade uNkulunkulu wakunikeza. But siyazibuza because thina sihamba sikhohle, sihamba senze izinto eziningi sibe matasa sishone lena and then sizitshela ukuthi uNkulunkulu akakhulumanga, sizitshela ukuthi uNkulunkulu akayishongo lento, uNkulunkulu akasesizanga kanti he did play his part. Kanti ukwenzile lokho kuphela ithina bekumele siqaphele, ithina bekumele sihambe ngendlela efanelekile, ithina bekumele sibone ukuthi sishoda phi, ithina bekumele sibone ukuthi kumele senze ini kanjani bese siyakwenza lokho. So sekuyisikhumbuzo nje kufana nezwi lakhe in the Bible. Kahle nakuba iBhayibheli lingaphelele bantu baNkulunkulu, kodwa I want to promise you something, likuphethe konke, liqukethe konke esikudingayo ukuze sikhule and reach a certain level yokukhula kwezikamoya. The Bible njengoba liyivoice yakhe, liyizwi lakhe, indlela akukhuluma ngayo and mele belekhuluma ngaleyo ndlela, ekhuluma kanjalo. You get to grow in such an extent as agcine sekukhuluma nawe direct. It's like ubaba ekhaya, ingane mayisancane uzokhuluma nomama ngithi alebeletshela umama, mama khuza ingane, mama ingane this and that. But the more ikhula ingane isina 15, isina 16, isingakwazi ukuthi ikhulumele nobaba because ubaba uzobona ukuthi ayisikhule enough, sengakwazi ukungilalela manje. Sekhule enough sezokwazi ungizwa mangithi cha ungakwenza ukuthi angakwenza ngempela. Sekhule enough sezokwazi ungizwa aqonde lento engifuna ukuthi ayenze noma engithi akangayenzi o lento engifuna ukuyidlulisela kuyena. Because by growing isilibele sikhula kakhulu ezweni lakamoya noma ezintweni zakamoya, sikhulela ukuthi sixhumane nomdali wethu nomhlaba. Because uNkulunkulu ubula kithi, uNkulunkulu ukhuluma nathi exactly nathi directly. But ngale nkathi singakalazi izwi lakhe, singakaqondi, siyake silizwe izwi lakhe through his word, through iBible, through abafundisi bethu, through abaprofeti bethu, abaprofetikazi, bishops, abashumayeli, everyone ohlezi etshalelwe izwi likaNkulunkulu enhlizweni yakhe nasengqondweni yakhe nasezindebeni zakhe ukulidlulisa kubona bonke abangakalazi bengakaliqondi. So we
we have everything bantu baNkulunkulu. All the workers before sebesebenzile basebenza enough ekuthenini nathi sazi izinto eziningi. Sebesebenze kakhulu ngalendlela ukuthi uNkulunkulu sebemvezile. Thina sekumele ukuthi simthathe nje kuphela and grab the same God ebese senza intando yakhe ngesikhathi sifanele okuzoba usizo kithi. Now let's get to this dream. Leli phupho, kuleli phupho ngabona kakhulu abantu abahlukahlukene. I saw different scenarios, different things, different people, different age group, you know, different genders, different things ezenzakala emhlabeni. Kuningi kakhulu engakubona in that dream, but I want to specify and underline lokhu engakuthola and picked up and noNkulunkulu akucacisayo ngaso sonke isikhathi ukuthi ubumnyama buyasebenza, izinto ziyenzeka and siyalahlekiswa singabantu, siyabulawa, siyaluthekiswa and sisuka siqheleliswa kakhulu kuNejehova umdali wezulu nomhlaba ngazo zonke lezi zinto ezenzakalayo. Siqheleliswa kakhulu uNejehova umdali wezulu nomhlaba ngalezi zinto zonke lezi ezikhona lapha emhlabeni ezingamthokozisi, ezingamthabisi, but ezenza njalo ezithumba imiphefumulo yethu, zilahlekise, zisuse away from yena. Because by the start of this video I said into ebalekile manje eyenziwa ubumnyama ukuthumba as many souls as they can, ukuthumba as many people as they can, using each and every way as they can. Bebaluthekisa ngemimoya engafanelekile, because imimoya ikhona igcwele bantu bakaNkulunkulu, siphila emhlabeni wemimoya lapha. So yonke imimoya esebenzela ukuthi iziqhamise, isebenzela ukuthi kukhonzwe yona, isebenzela ukuthi kuworshipwe yona, isebenzela ukuthi kwenziwe intando yakhe, kulalelwe yona, so that ingeke yenziwe intando kaNkulunkulu, because you can only do intando yoyedwa. You can only listen to one. If ulalela uNkulunkulu ulalela yena, if ulalela imimoya ulalela yona, if ulalela uSathane ulalela yena, because awukwazi ukukhonza amakhosi amabili, eyodwa ngeke izijabule, eyodwa ngeke izithabe. But ngaso sonke isikhathi there won't be any, izohlezi ingekho khona ibalance kuzona zonke lezi zinto. So in this dream ngibona in this place ya ekhona ngalapha ngasekhaya kwaNyuswa, uma ngibona abantu abahlukahlukene babodwa, abaningi babo bayizangoma ngapha kushaya igubhu, because I was walking emgaqweni. Bona izangoma ezinye ziyahamba ziyadlula, kushawa izigubhu nanani, ezigqoke izinto ezibomvu, ezinye zigqoke amabhayi ngokwehlukana kwawo ngendlela abagqoka ngayo. Phinde futhi kwenziwa nje imikhuba yena umkhuba yabo, and bayenza in broad daylight, bayenza nje in front of, phambi kwawo wonke umuntu, and they do not care, because indlela kwenzeka ngayo, indlela izimo ezenzeka ngayo, konke nje kwakwenzaka ngendlela umuntu athanda ngayo nangendlela abona ngayo. So ngikubona konke lokhu ngiyahamba emgaqweni, ngaphinde futhi ngabona another family. There's this family nje engiyaziyo, engazuthi bebengalindele mabengibona ngiqhamuka, because bengibabona ukuqala ngibabona engazuthi basekhaya thizeni. There's groceries, kunokudla la kuyaphathiswana nani, umama, abantwana, all these circumstances, and then bamangale but bajabula ukuthi sengizobasiza nani. And then it was so strange indlela bakwenzeka ngayo. And kuhambe I also saw a friend of mine, omunye futhi umngani wami, she was busy doing her makeup, busy as makeup, efaka manicure, pedicure, ezilungisa, ezenza zonke lezi zinto. And by that time there were other girls, amantombazane amaningi who are actually younger, abekade ebukela kuyena, because it's like maybe enza zonke lezi zinto, ama makeup nanani, bayabuka ukuthi wenza kanjani, and then babuka, they want to do the same thing, they want to be like her, they are looking up to her. It's like she's their role model. And then aphinde futhi athi uzobakhipha nani bezophuma, you know these people enjoy nje life. It's all about fame, it's all about shoot views go Instagram, TikTok, Facebook. It's all about them, it's all about ukukhukumeza, it's all about ngidleni mina ngikiphi restaurant, and futhi ezobakhipha nje plan ubakhipha befuna bakhipha in a certain restaurant. So kuningi nje ukubona kwenzeka in this dream. So these young peers, amantombazana abukela in this lady, afuna ukuthi afane naye, afuna ukuthi enze njengaye, afuna ukuthi nabo they must enjoy this life ngendlela yabo. And only
reading and realizing now ukuthi vele she is influential kubona, using the spirit of uJezebel, using the spirit of loya wesifazane or isifebe esikhulu, ngizothi isifebe esikhulu saseBabylon. Yes, it's all about iBabylon lezi zinto lezi. And the spirit saJezebel sonke siyazi ukuthi spirit sokuzikhukhumeza, sokuziphakamisa, spirit sokumakeup, spirit sama makeup, spirit whether sama gold teeth, whether sokujuja umlomo ube mbomvu, sezinwele kweluka izinwele, all the fibers, all the things, spirit esimbi. And she was influencing them, spreading that spirit. And nabo, they just wanted to get everything. They just wanted to grab all that. They just wanted to have it all, like just like her. So now, ukuze babe njengaye, this spirit needs to be spread so that nabo bezoba initiated to this kind of life ayiphilayo. And nangampela babelangazelela on a serious note ukuthi bafane naye, cause it's younger girls ekade bemlandela. You know, if uzoba nabalandeli abaningi on TikTok, on YouTube, lawo balandeli, they look up to you something, bazohlezi befuna ukuzuza kuwena. It's like if uzoba nama followers ku TikTok, lama followers lawo, they are actually your friends, ukuthi ngisho ngathiwa uposta ini izofinyelela kubona, they will definitely see it. So that is how influential ngayo internet, all these social media platforms are influential ngaleyo ndlela, because everything esukuyenzeka ngaleyo mpilo. Thank you futhi ngiyabonga umoya kaNkulunkulu ngokuthi ayicacise lento. It's all about if uzofollowisha this kind of person, if uzosubscribe to this kind of channel ku YouTube, if uzofuna ukuthi njalo uyalike lana, uyafollowisha lana, yonke lento like uyifollowisha, you will get more and more and more. Uzohlezi ukuthola more. Ulike abani, ulike uSomizi, uzohlezi uthola more ukuthi okay, uSomizi namhlanje wenza ukuthi, everything akayipostayo uyayithola, uyayibuka, uyayifunda. And the more ufunda ngaye, the more ubuka ngaye, the more ubuka impilo yakhe, the more ubuka izinto ezenzakalayo kuyena, azenzayo each and every day, the more nawe uzothola more ulwazi, uzohlezi ukulangazelela lokho, and uzohlezi uyifuna leyo mpilo ize ibe njalo, because you are what you eat. Uyilokho okudlayo umuntu kaNkulunkulu, everything oyifaka kuwena ugcina uyiyona. If uhlezi ufunda ngokuthi kusho ukuthini kubo, let's say kubo umculi, uzohlezi ulangazelela, mhlawumbe uzohlezi ucula ngaso sonke isikhathi, or uzohlezi ufunda ngomculi, uzohlezi njalo kuzovela uculo, everything that has to do with music kuwena. If uzohlezi ufunda njalo, let's say ufunda ngeBhayibheli, njalo uzohlezi ukhuluma iqiniso ezindebeni zakho, uzohlezi kuvama iqiniso la ezindebeni zakho, uzohlezi ukhuluma izinto ezoba usizo njalo ngaso sonke isikhathi, because it is what you eat. Ilento bathi ubhodla okudlile. So ngaso sonke isikhathi yonke into oyidlayo uzobhodla yona. Ngeke ukuthi ukade uphuza idrink bese ubhodla ijuice, ngeke. Uzobhodla yona le cold drink kade uyiphuza. So ngaso sonke isikhathi if uzohlezi wena uphuzana nayo nesprite njalo isprite, uzohlezi ubhodla isprite ngaso sonke isikhathi. That is why abantu abaningi abaziphilela impilo nje isinoma kanjani, ithola ukuthi uhlalela ukubukana noZalo, ubukana namasopi, uhlezi engqondweni yakhe ecabanga lezi zonke lezo zinto. Uhlezi engqondweni yakhe ecabanga ukuthi hawuyazi igeneration kwesami kwenze ukuthi namhlanje into ayazi ukuyixoxa nabantu befika emsebenzini ukuthi hayibo kuZalo, hey ubonile uSibandane noSibandane. If engumuntu futhi ongafocus empilweni yakhe noma ehlezi izinakekela ngendlela thizeni, uzohlezi exoxa ngabanye abantu, uhlezi kuduma ukuthi uyahleba yena, kuhlezi kudume izinto ezisnacks man, ezingasho lutho, ezingasize ngalutho futhi at the end of the day. So bantu baNkulunkulu kuzomela sazi si-understand ngaso sonke isikhathi ukuthi zilokho esikudlayo, ukhiqiza lokho okufakayo ngaso sonke isikhathi, whether kuhle whether kubi. Sho njalo incwadi kwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 10 ukuthi wonke umuntu uyevumela esihlalweni sokwahlulela ngayo yonke imisebenzi akade yenza lapha emhlabeni. Noma kuthiwa bumuhle uzoyivumela ngawo, whether kuthiwa umubi uzoyivumela ngawo, because bekumsebenzi bokade wenza. So whatever kade uyidlile uzobhodla yona, whether binosawoti, whether binoshukela, uzoyibhodla injengoba injalo, because iyona into oyidlile leyo. Uzokhipha yona, uzoveza ukuthi ulibele ufakani umthetho wakho kwena.
ulibele utshala nomthetho wakho kuwena, because emhlabathini ngeke uze utshala ummbila ebese kumila kumila ubhontshisi, never. Kuzomila the same mbila obekade utshalile, kuphume wona, kuchume wona. Fana nakithina ke singabantu, yonke into oyifaka kuwena kuzophuma yona. So what I was trying to say ukuthi ngaso sonke isikhathi since the lady is influential kulabo sisi laba and to these young peers, nabo bazofana naye, nabo bazoba njengaye, because ngale nkathi umbuka ukuthi okay, what type of shoes is she wearing, what type of brand does she like, and then ngoba ufuna ukufana naye, nawe uzozama ukuthi okay, nami angithole le Gucci, nami angisithole lesicathulo. Okay, wenze njani ugaxa uthi nawe ufuna ukuyogaxa the same tea, usebenzisa iphi perfume, usebenzisa hlobo le cologne, nawe ufuna ukusebenzisa lona because ufuna ukufana naye. But sihlalela ukulingisa abani thina lapha emhlabeni? Ukulingisa uKristu. Uyena kumele ngabe sifuna ukufana naye bantu baNkulunkulu. But again, let's carry on with this dream. As I was saying, ukuthi ngibona abantu abahlukahlukene and this lady spreading the spirit of uJezebel. So bonke labantu ngazuthi now leli phupho ngazuthi all these people, because qale ngababona in different places, now ngazuthi sebeyahlangana. And I also saw another guy ongumzalwane, and I even asked myself in this dream ukuthi hayibo nomzalwane khona la ufunani, because everything bantu bakaNkulunkulu kumele sazi le mimoya isebenze ngisho emabandleni, ingene kubantu khona la ebandleni. Thola ukuthi umuntu enkonzweni ungumuntu othanda izinto, the spirit akhona ngisho emabandleni, spirit saJezebel akhona ngisho zonke izindawo. Singacabanga ukuthi amabandla khona kushuthi kuhamba kahle yonke into khona, bonke abantu babehave ngendlela efanelekile yonke into. Cha, abantu baNkulunkulu akukho njalo. Nasebandleni khona la imimoya ikhona, iyayithatha indawo. If abantu bezosuka beyolanda izinto zangaphandle bazilethe khona la kumele ngabe kudunyiswa uJehova, kumele ngabe kuhlatshelelwe uHosana, kumele ngabe bathi sekulanda izinto zangaphandle, kuzobukwana la, kuzoshuthwana la, because sekhona abantu abazemabandleni bazele zonke lezo zinto. Kuzele kuzobuka ukuthi ubani usike yiphi ingqephu this Sabbath, usebe yiphi ingqephu this Sunday, ugqoke kanjani njoba kuyinkonzo enkulu nani, because especially when it comes to these churches abangena ama-uniforms. Now futhi nalabo anama-uniforms khona indlela ababukana ngayo, indlela thizeni, we do not know. But angikho lapho, ngisekuthenini even when it comes to people abangamakholwa, nabo they get to lose the plot ngokuthanda izinto zangaphandle bazithathe bazibekela, kanti they are being transformed ekuthenini babuswe ile mimoya lena engafanelekile, imoya yobuJezebel, imoya yokuthanda izinto, imoya yobumnyama ehlezi njalo ifuna ukuzibusela kubantu ngendlela engafanelekile. So now labantu sebehlangene ngazuthi basendaweni thizeni esayigumbi, and now kuleli gumbi in a house la khona there's this long but yini passage, yes, a passage, and then there are certain rooms. So now labantu it's like they're in certain rooms, omunye wenza lokho nomunye kanjalo, but bonke bahlangene in a way, because yonke into ebusobumnyama isuke iphathelene nabo ubumnyama ngaleyo ndlela. So now mase sebehlangene ngazuthi kukhanya ama-lights, yabo la ma-lights lawa ahlotshiswa ngawo isihlahla sakhismos. Can I call them disco lights? I'm not sure what are they called. So kukhona la ma-lights lawa, and makukhanya wona kuyindawo enkulu. Imagine indawo enkulu kodwa kuzokhanya these lights, ama-lights amancane kakhulu lawa, which is why ubumnyama buzenza ukukhanya ngaso sonke isikhathi, because kuzenza ukukhanya ngoba akukona vele ukukhanya, so kuzozama ngendlela encane. That is why la empilweni sinama globes awo 60 watts, 100 watts, because kusuke kuzameka indlela engaba ukukhanya that is actually a copy of a certain light enkulu, because inkazimulo enkulu ekhona uJehova umdali wezulu nomhlaba kuphela. And yonke into ezama ukuthi ibe light ibe inkazimulo suke iyimimic kuphela yaNkulunkulu, ayisoze futhi yafinyelela kwi-light uJehova umdali wezulu nomhlaba ayiyona yena uqobo. So sihambe sekuthenini isithe sizama ukuthi sizenze i-light, but asiyona i-light.
And abantu babuka lokho babona ukuthi hayi sakhaniselekile kusa-right sisaphila senze ukuthi nokuthi, not realizing ukuthi they do not have the light of impilo anymore. They don't have the light ebakhanyisela kuzo zonke izinto, ebakhanyisela ezindleleni ebumnyameni. Because into eyi-light bantu bakaNkulunkulu nayi izwi lenkosi. This is isibani esiyizwi lenkosi esisikhanyiselayo ebumnyameni, esisikhanyiselayo kuzona zonke izinto. So if we do not have this light, or if sinalo lincane leli light leli, lifana nalawo ma-disco lights lawa ma-lights amancane. So ukuthi uyalifunda izwi nje, uzofunda just one verse and then you think that is fine, you think that is enough, you think ukuthi ukhanyiselekile, kanti cha. That is why I even saw namakholwa in that dream. So kulibele kumemeza abantu, angibaboni ke labantu bememeza. Now labantu abamemezayo athi omunye kusakhanya yini, amemeze nje. I'm in a stream, I'm busy looking at the scenario, ngibona izinto zenzeka lana, and then now nangu umuntu ememeza athi kusakhanya yini, amemeze omunye athi yebo kusakhanya. And lo mbuzo libele uphopha up, libele uphinde buzo futhi kusakhanya yini, umunye amphendule yebo kusakhanya yini. You know, this thing, it's like it just keeps on happening over and over again, libele yenzeka over and over again. Now ngisamile kanjalo ngisabuka lento, kuqhamuka omunye uguy futhi omunye ubhuti from around the place as well. Lo bhuti lo avele athi, avele abuke lento ahleke athi, and I even wrote this in caps because uNkulunkulu uthanda ukuthi sicacisele kakhulu. Athi labantu ababoni ukuthi uSathane ubaba uphile lana, ulibele buza ukuthi basakahle yini entendeni yesandla sakhe. Athi labantu ababoni ukuthi sithi sibabophile. The reason why libele buza ukuthi kusakhanya yini, ufuna ukuthi abantu bangacimeleki baze babone ukuthi sebesebe umnyameni, because ingale nkathi bezophaphama, baphaphama emphefumulweni, baphaphama in their souls, baphaphame ekuthenini bathi hayibo kwenzakalani ngezimpilo zethu, bese befuna uJehova, bese bathola ukuphulukisa. So ngale nkathi libele econfirma, elibele efuna ukubuza, ngale nkathi afuna ukwazi ukuthi basahleli la khona kufanelekile khona. So as I am led to pass this message, ngikhumbula this certain video, this video eseke yaduma kakhulu kunama cartoon, it's actually Popeye. That is why isikhathi esiningi I think yangathatheka serious kubantu abaningi, because Popeye leya movie. Now kule movie, sorry, it's actually a video. I think it was, if I'm not mistaken, it was plus minus 10 minutes. So leya video mangabe idlala kukhulume lo uSathanic athi fellow demons asebehlangene kuhlangene kuyi-meeting nje, athi fellow demons ningiphatheleni namhlanje. Hayi nangampela lama demoni asho ukuthi okay, mina sengenze ama miscarriages amangaka, mina sengenze ukuthi, mina ama accident amangaka. It's like they are bringing i-reports ngomsebenzi asebewenzile, I think maybe probably for a week or for a period of time. Now bonke baletha ama-reports ukuthi hayi mina ngenzile 1 no 2 no 3, and then athathe hayi ke akwanele lokho, asiqaleni phansi, asifuneni iplani. What more can we do? What more can we excel on? Because bafuna ukuthi bazibusele kubantu, bafuna ukuthi bababulala abantu, bafuna ukuthi badile nabo, bafuna ukuthi baqede ngoluntu lonke ngaso sonke isikhathi. Now what they do, sekuhlangene ke manje, afika ncoma athi ya ku-right, ya nisebenzile nenze kahle, mabesho bonke lama reports. Manje bantu bakaNkulunkulu kukhulunywa yonke ngalama reports, kukhulunywa ngawe, kukhulunywa yonke ngama reports, kukhulunywa igama lakho, kukhulunywa ngomphefumulo wakho lo I mentioned by the start of this video, ukuthi iwona osengcupheni, iwona odingakalayo, iwona ofunakalayo, iwona kumele ugcina uphelele la bezophelela khona. Because njengoba bebambe meeting nje kanje, they all know isiphetho sabo, they all know ukuthi bazophelela, but bafuna ukuthi nabaningi ke bangalinge bathola ukuphulukiswa nokuphiliswa nokusindiswa. Sorry. Now sebeyaqala ke manje, so what more can you do? Lisho linye idemon ukuthi I will make more of teenage pregnancies. And mind you, siyazi ukuthi
when it comes to ama-teenage pregnancies, kuzoba neningi elizosaba ukuthi uma ngikhulelwe ngina-14, ebese lenze njani? Lincamela ukuthi lisikhiphe isisu. Bese kuba i-abortion leyo, which is killing. Kungene mani, kungene this demon, afikela influence ukuthi loya mfana shela le ntombazane, babukane ngesolo ukuthi bakhanukelane, basondelana closer, and then bathandana, base bethandana, and then balala kanti lo uzokhulelwa, bese sekhulelwa akhethe ukuthi ayikhiphe le ngane. Akuyisono esikhulu kakhulu. And then ukukulahlekelwa komphefumulo, because when it comes to lento ye-abortion bantu baNkulunkulu, into enkulu ngoba uNkulunkulu usuke lethe isibusiso, and then when you take the blessing, shove it up. Bakhuluma omunye ukuthi I'll make more of abortions. Abortions enziwa abantu abaningi kodade bethu, abadala, abancane. Umuntu abuke i-situation, abuke ukuthi anginamali kangakanani, abuke ukuthi ngihlukene nobaba wengane, abuke ukuthi ngadlwengula, ngeke ngize ngikhulise ingane i-rape mina, kubuke zonke lezo zinto lezo. And then they get to be influenced ekuthenini athi ayincamela ukuthi ngikhiphe le ngane, vele anginamali, vele ngokuthi ngcono ngiyibulale le ngane, ngizoyondla ngani, you know. Kusuke kuwumoya osuke ulibele ukhuluma wonke lawo mazwi ulibele ukuhlebela ukuthi uzoyondla ngani, uzoyinakela ngani, uzowenza njani. Uyabo ukuthi ubaba wengane akayifuni, uyabo ukuthi le ngane le izokuhlupha, uyabo ukuthi izoba umlanjwana, yabo akubalele zonke lezi zinto lezi. And then nawubona ngempela ukuthi ayingeke angiyikhiphe le ngane. So likhulume futhi and elinye lithi mina I'll influence them ngotshwala. Hayi ke bantu baNkulunkulu, they are excelling when it comes to that. They are excelling. I'll cause problems for abantu, cause stress, and then mase ube ne-stress bese liyakubukisa ukuthi okay, how about uphuze, yabo, khona sizophela, yabo, khona uzoba right, yabo. And then bese ke kwande kanjalo abantu abaphuzayo, kwande kanjalo abantu abaphuzayo. Amanye athi abo influence them ngokubhema. And then umuntu aqale kancane enganakile nje, kwande kanjalo. Manje abantu baNkulunkulu, if all these spirits belibele bekuleader kuzona zonke lezi zinto, the problem is uma wafela lapho uya la loyo moya loyo uyakhona. Because indaba ilapho phela. In as much as kuyisono, but uNkulunkulu can forgive you for leso sono leso. The problem ilala ekuthenini uma wafela kusona, ingale nkathi ungesakuthola ukuphulukiswa, ingale nkathi ungesakuthola ukusindiswa. That is why if sibona emgcwabeni womuntu okade ephuza kakhulu, ekade lala kubona, ubona abantu akade bephuza naye, bemuthi pompo bethela futhi phezulu kwebhokisi lakhe, phezulu kwethuna lakhe, bethi siyobonala kwelizayo. Kusuke ukukhuluma lela demoni elisahleli kulabo abaphilayo ukuthi siyobonala kwelizayo, siyeza lapho la ukhona. Because bayazi ukuthi bayakhona vele nabo. They are definitely sure ukuthi bayakhona because vele they've worked, basebenza kalomzimba, bawusebenzisa, bawuhwalela, bawuqhubela thula bethanda khona. So akhuluma lamademoni, akhuluma abala izinto eziningi bantu baNkulunkulu. Athi mina ngizokwandisa ama-makeups, abantu bazothanda izinto, bazozithanda bona, bazothanda imali. Mina ngizongena emshadweni, ngizokwenza ukuthi abantu bahlukane, ngizokwenza ukuthi abantu bashayane, ngizokwenza ukuthi abantu babulale iy'ngane zabo, ngizokwenza ukuthi abantu babulalane, ngizongena in relationships abantu ngibenze bajole, because umjolo bantu baNkulunkulu, it is a sin. I want to repeat that, umjolo uyisono. So athi lethe elinye idemoni ngizokwenza ukuthi abantu bajole, and then mase bejola basema-influence engazuthi bazoshada nani. Kanti benzela ukuthi abantu bahlale esonweni khona kuzothi makufika elinye ilanga bafele khona lapho bengeke babone umbuso wezulu. Athi omunye will cause car accidents. Athi kamezisa udriver laphaya, noma menze udriver ashayele ephuzile. Thola ukuthi umuntu unenkani ephuzile enjalo, so hayi ungadrive, hlala phansi, afuna ukudrive enjalo khona ezoyidinqa kahle imoto, ayidinqi nangampela. Athi omunye I will destroy marriages, I will destroy jobs, enza abantu baphelele emsebenzi khona bezoba ne-stress, khona bezokwenza izinto ezingekho right, you know, etc. kuningi. Those demons, they counted so many things, and futhi engizibonayo zenzeka kubantu lesi sikhathi sokugcina esiphila kusona njengamanje. But from that dream, what the Lord was mentioning
what the Lord was underlining kuleli phupho uNkulunkulu angibonisa lona ukuthi imimoya iyababusa ngempela abantu, iyababusa with manicures, pedicures, iyababusa abantu ngezangoma. And imoya obumnyama, bathi in English they are called familiar spirits. Le mimoya obumnyama yenza ukuthi abantu bathwase, yenza ukuthi abantu, because izangoma abantu baNkulunkulu ziyizitha zikaNkulunkulu. I want to repeat that, izangoma ziyizitha zikaNkulunkulu. So ngale nkathi bona begida bebhizi benza zonke lezi zinto, but who are they worshiping? Ba-worship uJehova umdali wezulu nomhlaba noma ba-worship amadlozi? Ba-worship amadlozi. So yonke le mimoya is influencing people and pushing them ukuthi bawelele lapha, balendele lapha. Well, in as much as le amadlozi, it's kind of it's a different story, because these spirits bantu baNkulunkulu, they've got different categories, they've got different departments. Bahlukene ngendlela abahlukene ngayo, and in all their departments bahlezi behlalela ukuthi basebenze ngendlela abangasebenza ngayo. Ihlukene imimoya, khona izofika ihlebelelana, khona izofika emaphushweni, khona izofika ishaya inyama physically, ishaya inyama, which is yona le moya amadlozi, ishaya inyama. So uthola ukuthi umuntu uzokungena car accident, njalo ngena car accident ebese efika ephushweni thiwa amukela idlozi lakho, amukela ubani khona uzoba right. Aze sabathoshana lewe uyathiwa amukela khona uzoba right, agcine sevuma ke ngoba kade bemfaka engozini, kade bezama ukuthi bambulale, kade bezama, kodwa basuke bezama kuphela abantu baNkulunkulu. Basuke bengeke baze bakwenze lutho, basuke bengeke baze bafinyelele ekukubulaleni, because bazozuzana mase bekubulele ngoba kade bekudinga, befuna wena self. So what happened lapha yana, uNkulunkulu into ade ezama ukuyiveza ukuthi people, they think they are in the light but basebumnyameni ngendlela isimanga, because lezi zinto abantu baNkulunkulu zideep, zenzeka in the realms of the spirits, zenzeka ekufihlekeni, zenzeka ebumnyameni, zenzeka ebusuku silele singaboni singanakeni, zenzeka enjulwini bizikhafula kubiza igama lakho lapha egodlweni, libize limenyeze, and then singanaki singaboni, sikushiyo kweni sekushindezele, sikhohle kwenye whatsoever ngendlela senza ngayo. But uNkulunkulu usuke ezamile ukuthi akuveze, asuke asikhansele ngakho, because these demons are really working very hard. Awarelaxile njengabo bonke abantu abarelaxile, because kumele hlezi abantu baNkulunkulu siqaphelile. Yes, we must live the life ngendlela esithanda ukuthi siphile ngayo, in differentiating it from other people, but we need to be careful ngaso sonke isikhathi, ngaso sonke izinto esizenzayo. Kumele siqaphele sisi ukuthi lokho esikwenzayo sihlezi sihlengekile yini, sihlezi sisindile yini, futhi sihlezi sisebukhoneni bikaNkulunkulu yini, because that's the most important key. Ngoba sisebukhoneni baNkulunkulu uyena ozosisiza asiqondise kukona konke. So these demons mentioned izinto eziningi abantu baNkulunkulu njengamanje ingizibona zenzeka ngoba umsebenzi wabo vele ukuqeda ukuthula nenjabulo kubantu. The richest person lapha emhlabeni umuntu ngokuthula nenjabulo. Lezi zinto azithengwa ngamali. The reason why futhi ngithi the richest person is because these are izithelo zakamoya ezirepresenta ipresence kaKristu empilweni yakho, ezirepresenta ubukhona bukaJesu empilweni yakho. Ngoba mekhona uhlezi nokuthula, awudingi lutho, awubi nakuxokozela, ulibele ulwa nabantu, uxabana nabantu, cha, uhlezi nokuthula. Mekhona uhlezi ujabulile because you are fulfilled, you have everything oyidingayo. Sijabulisa yini singabantu? Sijabulisa ukudla, sijabulisa ukuphuza, sijabulisa ukuhlala sikhulekile, sinethezekile. So ipresence kaJesu izokwenza ukuthi uhlale njalo unokudla, uhlale njalo unamanzi, uhlale njalo unayo yonke into. Phela thina ke sikushiyayo ngendlela sinikeza ngayo, sifuna mhlawumbe ngendlela esithanda ngayo, indlela engekho right, indlela engeke, you know. But ipresence kaJesu, bantwana baNkulunkulu, I want to repeat this, iyona ekwenza ukuthi ube rich, because if uJesu eseduzane nawe, hello, ngisho kuthiwa kwenzakalani, unokuphila okuphakade already, okuyiyona into eyigugu, okuyiyona into engakhokhelwa, but okuyiyona yonke into edinga ukuthi wena usondele kuyena kuphela, ngokuvuma izono zakho, ngokuhlengwa, ngokusindiswa, nokwenza yonke into ethandekayo enkosini uJehova ubaba ohlala ekhaya ezulwini. So makulwiswa lezi zinto zoyi-2, kuliswa ukuthi kube njalo, kuliswa ukuthi uKristu asuke eduzane nawe, angabe lana,
aqhele kuwena. And mase seqhelile hayi ziyaqala-ke inkinga-ke, ziyaqala ziyakunetha, kuqala nge-stress-ke, kuqala ukuxabana-ke, kuqala ukuxokozela, kuqala konke lokhu. Usuke sengasekho kuJesu Kristu eduzane nawe. So sungasekho umoya kaNkulunkulu kuwena. So sukulahlekile ngendlela ekude futhi. So bantu baNkulunkulu need to remember ngaso sonke isikhathi ukuthi we need the present of uJesu Kristu ngaso sonke isikhathi empilweni zethu. Siyadinga umoya wakhe, siyadinga iqiniso lakhe, siyadinga amandla akhe, siyadinga ubungcwele bakhe, siyadinga konke asinikeza kona okuzoba usizo kithi. So uma simdinga-ke senza njani? Because I like ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlezi siletha i-solution to each and every problem. But before we get that, because kumele hlezi sicacisa at the end of the message. Another thing, amadimoni asezama ukuqeda uthando. Because ngokwanda isho njalo igcizelela incwadi yaMathewu 24 ukuthi ngenxa yokwanda kokubi liyakuphola uthando lwabaningi. Remember ukuthi akulula ukuthanda umuntu esekunile. Ngenxa kwenda, yes. So wona aqikele ukuthi andise ngokuphelele into ezoqeda uthando ngokushesha kubantu, ngokungathembani, enza ukuthi abantu bangathembani. So cause if a person sekwenza into, cause lento yazi kanjani, let me just put it very clearly khona izosheshe understand-eke. Aqeda uthando between people about two ngokuthi enze ama-situations azokwenza ukuthi ningathembani. If umuntu ungamthembi uzomthanda kanjani? That is why abantu abaningi baze bakhetha ukuthi bahlukane, athi umuntu ngoba ngisakuthembi, usungijolele kaningi kabi, angisakuthembi. And uma ngakuthemba akusakuthanda. Abanye thola ukuthi usanayo leyo nhlanhlanye yothando, but ngenxa yokuthi akasakuthembi, luhamba lihambe luze lifade away nalolo thando lolo. So it's like in a situation lapho khona thola ukuthi, for an example, if umalume thizeni ezobamba anukubeze adlongule umshana wakhe, ukwenza kwakhe into embi izokwenza ukuthi umshana angaphinde amthembe umalume. And mase ngasamthembi lo malume ngeke azamthanda. Ngisho kuthi usehambe wayejele, wayiserve isentence yakhe, wahlala leyo minyaka ayihlalile, mase ebuya still ngiyazi amthembe, ngiyazi ahlale eduzane naye. Why? Because uzoba nalokho ukuthi mhlawumbe umalume uzophinda futhi afuna ukungibamba, uzophinda futhi afuna ukwenza the same thing, uzophinda futhi ayenze leyo nto. So ngenxa yokwandiswa kozinto ezimbi, I-influence ukuthi do this, do that, do that. And the more they influence people to do these things, phela ithemba, phela uthando. And then mase siphelele uthando, angeke sisabumbana. Because ngisho umalume ngithi usekhona, usebuyile ekhaya, akasahlangani nosisi wakhe, because usisi wakhe akasengeni indaba yakhe. Akasahlangani nomshana wakhe, because umshana wakhe akasengeni indaba yakhe. So umndeni wakasisi wakhe nje awusahlangani nawo. Why? Because wanukumeza, wenza into wrong. So I remember nje even nale story, there's this story eseke saduma kakhulu. Esasabisa. It's a Zulu horror movie ebizwa ngokuthi uThomas. There was this period of time where a guy came, because ukuze sibone abantu baNkulunkulu ukuthi lezi zinto zi-influential ngobumnyama kangakanani. This guy came. Mefika lo guy there was a time umama ashiya ingane. I think washiya, is it isoka lakhe? Yes. Washiya ingane nesoka lakhe, ingane encane esafaka amanapukeni inezinyanga. Probably it's like 6, 7 or 8 months leyo mntwana. So meshiya nesoka lakhe, ubhuti lo aphume ahambe aye endlini encane. Mehamba endlini encane kuqhamuka uThomas, angene la endlini, afake something esiphuzweni sakhe. So mevuvuzela this thing uThomas kulesi siphuzo salobhuti, ubhuti abuye aphuze nje ijuice yakhe, because you know beshe ijuice uyayiphuza. Mephuza ijuice amehla akhe vele athi gqungqu, avulekele, ngathi avuleka ngenye indlela manje. Useyibuka ngenye indlela impilo, useyibuka ngenye indlela izinto. Abe possessed ngaleyo ndlela. Nangampela meba possessed ngale ndlela, waqonda enganeni, susa inapukeni alibeka lapha, wena ukubeza ingane, wena ukubeza ingane, wena ukubeza ingane. And wathi seqedile wabuyela kuyena futhi. And wathuka ukuthi usenzeni. So what I'm trying to say ukuthi these forces, bantu baNkulunkulu, these demonic forces, they close amehlo okuba sober, amehlo
Umoya kaNkulunkulu onembeza ukuthi uma uyibuka lento oyenzayo ucabanga ukuthi hayibo kuzokwenzakalani kusasa, ucabanga ukuthi hayibo ngiyalimala la, ucabanga ukuthi hayibo kwenzeka ukuthi nokuthi njengamanje, kuvaleka lawo mehlo lawo okuhlakanipha, bese kuvuleka amehlo enkanuko, kuvuleka amehlo okufuna lento oyifunayo, kuvuleka amehlo ukuthi hayi uthi ngisheshise Nkosi yami vele kuwukuthi all those things. So all the demonic forces into ayenzayo kubantu, they forcefully make you ukuthi izinkanuko zakho zihambe phambili ngaphezu kwa yonke into. Ukhanukelani imali, ukhanukelani izinto, ukhanukelani uduma, ukhanukelani ningi bantu baNkulunkulu, ukhanukelani ucansi, ukhanukelani imjolo. Uhalela ukuthi uyobhema, uyakhanuka, uyahalela ngaso sonke isikhathi. Bese-ke ingqondo yakhe iyavaleka ekuthenini lento ekhanukelayo izolimaza lo mbhemo ukhanukelayo, uzolimaza amaphaphu akho. Lolo phuzo likhanukelayo olihalelayo luzolimaza isibindi sakho. Lokho kudla okukhanukelayo okunoshukela kakhulu kuzolimaza ingqondo yakho. Kuningi bantu baNkulunkulu, wehlukahlukana kwazo zonke lezi zinto, all these forces. And then sithi esilweni sithi kwenzakalani kusakhanya, and then masithi kusakhanya because abantu basabophekile. Since sisho ukuthi sibopha inqwaba. So all these forces ahlalela u-influence ingqondo yomuntu ekuthenini yenze umzimba ucomply to whatever nkanuko nokungcola kwangaleso sikhathi. So nawo ngalo myalezo engifisa ukuveza ukuthi kunomoya okubusayo umuntu kaNkulunkulu, kunomoya obusayo empilweni yakho, okanye oke ukubuse ngelinye ilanga ngesinye isikhathi uzuthole usuwenza into obekade ungayihlelanga ukuthi uzoyenza, nongakaze wacabanga futhi wazibona uyenza ngelinye ilanga. Ngoba singabantu konke sikubona ngazuthi kusekukhanyeni, we all see like everything is in the light, everything is just normal, futhi sibona ngazuthi yonke into ihamba kahle, kanti akusenjalo. So isitha sihlalele manje, sihlalele ukureceive different reports each and every day. Siyareceive usuwenzeni, usuzuza abangaki, amakholwa wona laba bathi bakholwa amasindisiwe, abashembe, sihlalele ukureceive all the reports. Umbuzo uthi kureportwani ngawe? Ingelosi yakhe reportani ngawe? Ireport ukuthi wenzeni namhlanje? Ireport ukuthi awenzanga ini namhlanje? Because kuzoreporta too. Because there's a monitoring spirit engimonithayo la eduze kwakho, and there's umoya kaNkulunkulu, ingelosi yakho naye yakumonitha ukuthi wenzeni namhlanje, ukhulume namhlanje, uhambe namhlanje, uthinte namhlanje, wenza in 1 no 2 no 3. And iqapheleke, the more behambisa ama-report, phinde kubuye report ukuthi awuzame kanje. Because nale ngelosi izothi Nkosi wenzile wonile, ebese ethi okay awuzame ukuthi wenze kanje, hlasibe uzonganilaleli loyana alalele wena. Awuzame kanje, awuzame ukuthi umtshele ukuthi akazile ukudla, because mezililo uzokwazi ukuthi athobeke more enough, uzokwazi ukuthi alalele. Kuzoba nokuzama nangalawo ebomnyameni uthi awuzame hlasibe wayethe uyazi uyayithanda inyama, awuzame ukuthi umenze akuhlezi thola le nyama elangazelelayo, because uthanda ukuthi uzama ukuthi kutholakala indlela nentuba la umncane ngakhona khona uzozuzeka. So bantu baNkulunkulu, engizama ukuveza ukuthi ubumnyama bubhizi buya-collector, and the more bu-collector buyisela abantu abaningi ebomeni, buyisela abantu abaningi ekukhohlisweni, buyisela abantu abaningi ekuthenini baqhelelane noJehova umdali wezulu nomhlaba, baqhelelane nokwenza intando kaNkulunkulu, baqhelelane nokwenza okufanelekile nokuthandeka enkosini nekumele bakwenze lapha emhlabeni. And so the more sibusa emoya engafanelekile singabantu, ingale nkathi silahleka uNkulunkulu, ingale sikhathi simkhohlwa, ingale nkathi singayenzi intando yakhe, ingale nkathi sikuzibo kwaJehova, ingale nkathi sifuna okwethu, sifuna okwenkanoko zethu, whether ukudla, whether ukuthanda izinto, whether imali, kuningi. And I heard a testimony nje athi silwisana, kusho nje, I think is it an ex-Satanist or i-Satanist qubulana, wathi thina silwisana nabantu abaphethe izikhali zamaKristu. Those abaphethe izikhali zamaKristu, Efesu chapter 6.
eziyinyawo ey'lungele ukushumayela ivangeli, eziyindebe ey'khuluma iqiniso, fakile isivikelo esiyithemba esiwukholo, insindiso. Athi silwisana nako konke lokho. Senzele ukuthi abantu bavule and they must open all these doors so that sokhathaza iy'nyawo zakhe zingashumayeli, so that sokhathaza iy'ndebe zakhe zingashumayeli, so that iy'nyawo zakhe zingahambi ziyokushumayela iy'ndaba zikaNkulunkulu zivangele. Sikhathaza izandla zakhe zingenzi ukuthandeka enkosini, zingabe usizo, zingenzi intando kaNkulunkulu, zatshengisa uthando. Senze umuntu angayivikela engqondweni yakhe, sihlezi i-influence ingqondo yakhe, sihlezi i-influence senze ukuthi enze ukuthi akwenze nangampela ngokuthobela emoya engafanelekile. Abantu bakaNkulunkulu kuliswa zona lezi zikhali lezi, the very same khali ziliswa ubumnyama. So as I was saying ukuthi usathane zihlalele ukuthi receive different reports ukuthi usuzuza abangaki, wathumba abangaki, because from John 10 verse 10 uyasho ukuthi umsebenzi waso isitha ukuweba, mase sebile sibulale, mase sibulele sibhubhise. Ngabe awebiwe yini wena muntu lapho uzobulawela khona ngelinye ilanga? Because untshontshiwe if ungenzi into oyithanda ukuyenza, ungenzi iwili yakho, you are stolen, because you are doing iwili yenye into manje. Wenza iwili yalela demoni, wenza iwili yomunye umuntu, wenza iwili, awenzi into oyithandayo. And that is how souls are trapped. That is how souls lahlekiswa. That is how souls esuswa kuNkulunkulu ezofumana ukubhujiswa ngesinye isikhathi. Because singabantu akumele kube nezinto esizozenza noma singasathandi. That is not how the Lord created us. Uyenza into noma ungasathandi. No. Akumele ubuswe yinto thizeni, cha. Yithina kumele sibuse yonke into. Sadala ukuthi sibuse izilwane, sibuse izitshalo, sibuse yonke into. Sekuzoba nento ezokubusa wena. Ubuswa yini? Njalo uyayenza. Whether mhlawumbe iqedela imali, whether iqedela uthando, iqedela ukuthula, iqedela whatever. Ubuswa yiyona. Akube yithina isisondela senze izinto. Ungabe izona eziza kithi. Bese nathi siyavuma. So I remember nje when I had this dream, ngavuka ngishawa uvalo kakhulu lwangeqa, and I prayed about it because izinto eziningi uNkulunkulu mesivezela sibonisa zona, they're so real ngendlela yesimanga, ziyiqiniso, and they touch our souls ngendlela ukuthi sikwazi ukubona ukuthi hayibo lento le yenzeka ngempela, yenzeka kakhulu kangakanani. So uNkulunkulu athanda ukuthi sikwazi siqonde namhlanje ngalomzuzu ngalesi sikhathi ukuthi miningi imimoya ebusayo njengamanje. Qaphela ungakubusi emphefumulweni wakho. That is the topic I would like to give the ngizothi lo myalezo wesiprofethi, because uNkulunkulu uyakubona konke osebumnyameni. Umphefumulo wakho ungabuswa umoya obumnyama, but umphefumulo wakho ubuswe uhole uNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba kuphela. Khona uzokwazi ukuthi uhlezi uzibusa, because your soul it represents izinto ezintathu: your emotions, your will, and your mind. So everything yenzeka engqondweni yakho represent your soul. Everything oyenza ukuhamba kwakho represent your soul. Everything yenzeka in your emotions, kumizwa yakho, represent your soul. If you are emotionally drained, you are drained emphefumulweni wakho. If you are drained ekuhambeni kwakho, uhamba indlela zobumnyama ngaso sonke isikhathi, you are drained emphefumulweni wakho. If you are drained in your mind, in your will, ngathi zonke izindlela, kusuke umphefumulo wakho o-drained ngaleyo ndlela. So but baNkulunkulu kumele sazi siqonde ukuthi there's a lot of influence lapha emhlabeni coming from other people, coming from izinto because sizitshela ukuthi sisaphilisana nabantu kanti cha, akusenjalo. Sisiphethwe imimoya kakhulu ebusayo yasemkhathini engafanelekile, imoya obumnyama, imoya ehlalela ukuthi wonke umuntu aphelele la izophelela khona naye. So asiqaphele. Everything that the Lord showed me from that dream, wayengibonisela ukuthi sazi ukuthi yena engumdali wezulu nomhlaba uhlalele ukuthi ngaso sonke isikhathi asisize, asihlenge kubona konke. So kumele sazi ukuthi konke asitshengisa kona usitshengisela ukuthi kube usize kuthini, konke asifundisa kona usifundisela ukuthi kusihlenge,
kusihlunge ebese sibuyela kuyena khona sizophulukisa sisindiswe. Inkosi ibe nani. Hleze nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. So singabantu nje uJehova usithandile, uJehova usibekele, uJehova usasenzele umusa. Inkosi nje ibe nani. Ezinye izinkundla zokuxhumana khona ku TikTok which is uLihle Ithemba, khona uFacebook uLihle Ithemba Mzobe, Instagram Lihle Ithemba Wendy Mzobe. Inkosi nje ibe nani, inibusise, nizihlenge, nizisindise. uJehova uyanithanda, uyanilangazelela. Asibuyeleni kuye, senzeni intando yakhe, sizingcwelise njalo khona singesabuswa imimoya kodwa thina siyimbuse, siphulukise emphefumulweni yethu, sithole ukuphila okuphakade. Amen.